Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Ki kamera terekam jangka administration block ke Sekolah Bah North Eastern Hill University kala theli kereng-kereng haka sautrik u nai wing aca pusau namar ka jing sange terekam jang kinong trei hapok ka Sekolah Bah nakada ka jing penslam ban pen kiu kam mi kinong trei hadien ba ya ka advertisement lada ban pen benapat ba na rusnam arah cara pulai Kinayalam jangka North Eastern Hill University Non-Teaching Staff Association haka jing krem kala pathai kubor klait hu ba haka group B pat group C kidan kumba shispa san pusau tadi kipus Hendrai ya ka jingthung kam shimla urlong wat hadin baki bor penya jangka Sekolah Bah ni hu kala kular ya ka association men pelong ya ka eksemen thungkam la kumnu shwa ka life way tri risau arjar pusau kilai thu baka jingbam thung nong trei hadu mentak la pensertok ikinong trei gibahab an pet lai south li ki kam ha ka juk apor namar ba kinong trei gibala khamslam kla nang shong than bat tang hau news nam arjar pusau kidan kumbasan phongut kinong trei gibala shong than no nakakam kadau kongsan de kata ngala kamor manga university hi kata kalong unlucky nomor ba national testing agency kala decline ban layu ban conduct in interview ndre hadien bakla decline kala de kamram jung university ban le wood agency ban ji de web agency dan ndre kala dan ka delay ban nomor jung ni ka delay nakalian jung ni teaching ni long frustrated kala duna plot kemen power we bril haban pek arlight ligi me mensua perserta dan sangut we pe la kajang kami menta we bril haban pek arlight ligi me to kam long song besuk in kala ban khia plat min ching kimi balda ka nan ching ki hiat la ka hiar ka strength nan ching kan kata ajur mesti nene insya Allah ka strength ka pen down pull down nya sangat rekam ki nan teaching staff jangan niku kadang kongsan kalau merba kala simpor plat kena recruitment proses bargaining promotion juga staff juga kan te ki advertisement yang juga kalami nado menchensmen swaj betar ni la thoshti kin pemi advertisement merba strength jong staff juga laduna plat te ki section ke badan sangun remote ki bre mensua mentak la dan tang angut tegi kam la suki kelaban kiai ki member ki jongi tingla tho saki bakin advertise tegi la le mastunat te kita ko authority kala ongo la le han member laitrik kelami ika group B dan group C kumba shispa sam south li post ya hadin kata pada kadang ke delay menle ke recruitment kata jung delay ben kam ai kalong ba kawai gede bakal adan ke election parliamentary election tikhamla ban mereka conduct ka national testing agency ni tikhamla ban le hadin untuk da ka khandru tarik jangu benai Julai te connect national testing agency kala omba kanumla ban le pada kamla ban le kanehu kala le clash permi kene expression of interest to last day expression of interest ka de live tarik jangu September tenadu la putra nila swaja beturu nila dami strike juni di nyaki iba ndai bijram batang kendiat por nila khadi kerana te kila sure ni by October 31st kansa mi kinka syllabus pada date of written exam dan ren la kut ni October ni iba kampoi SSA kalau kampoi SSA ta ka general body jingi ngile kran shai ni le kumno lomba Kaslam kumne nimban sing ni hab ban ya no dagane ban bo pressure authority bagi per step no ya kene kar kumno proses malda kim recruit ki brio kay ban jinja kan long ba kinang duna kum taw sinam ru la song thai kum san phom mut tam e te next year ki song thai biang punta hi te kanang duna tekan bo jing e yang ki nang trade menteri Teka kam kanang suki daka dunaki non teaching staff
kejing deal kejongi bagi student bagi kairu kampus ngak te den tak daw mengiman se along force ni mengin le kan ni mengin bu pressure maka komjektif jungi ba la form committee ban je di agency mengin le recruitment nrahadum taro kimpat je te hadu kan no kan simpor ni nintep light rek nomor telakut sisnam ka sidde jing sha ka por jung ka placement ni septem yo ka laps na ne placement tilda ka laps of placement kin le kumno kan makta ka daw ni khot ikane ka jing khi jung ni ban ni community ro la yo khubor ro ba wisi la khot ya kran ni le sha tingin ya pet ke ga jing kran jing long olda ka long fruitful te ngin saya decide pada biang ke general body jing ke admin la dia mentahi kat bakam padan ye nak liang ke jong authority miman sing ya bania chikmat bagani ka pendon tuldang jong jing sangat pungkol ong adu kin la khat kran ndakila long convince bahwa kilong serious sisya mentap itu real bela advertise te kanum support ini withdraw ndakila kami syllabus kila kami ka date of written exam kanum support ini withdraw na kan question atau support ini minta banisu alam minta tingin yang issue nang waktu di combination minta kita lu berhak talu la lain no tangka essential service untuk health bat ka electricity bat ka water itu ni exam ke bos kami yang minta si kami ni sepek ada kadan ka jika pak yang ni nantai ni sepek ni saya discuss dia bisa kembali. Namsing staff exact number mengelak penang rengi dan ars pasan po ye. Kestreng kejungi katkum ke ratio bobo UGC kada menang 1:1.1. Kau mut bal don noi kai don ibe ni dan 1.1. Tengah kun ketemu jingkai ni di bandan sanspa kata. Tenggelam dunas semua pelat lagi. Pelat lagi tenggelam. Ya kan ni ka recruitment dia kan nomor ki pun kan nomor klik pos. Cispa sampai sekarang mungkin kondak. Kin mar bakat kum ka CRR ya ban let exam. Se stam mungkin khot ya kata ka written exam ke skill test stam le kata. Kata ke bunyi up ini la ong na report ka por ba pidon kam mat ni na syllabus berword ni na ka date tentang ni kata temut ngin sayo ni gibril kiban train ni kaban long jingrak fra university nadu lai train November arja apply advertise